Kanongera basuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda kandi mukurikira Neza Media TV. Twizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu kandi ku gihe umwanya ku mwanya. Twihuta cyane, hari operation imaze gukorwa n'abarwanyi ba M23 imasisi, aba FARDC rwose na aba FARDC wazarino na FDL bahuye n'akaga gakomeye cyane ariko ninkubwira ngo mve ko bitoroshye na gatoya, ariko kandi ni imirwano ikomeye cyane yakoreshejwemo amadrone ku mpande zombi. Ndakubwira uko byagenze nuko iyi mirwano iteye ndetse naho yabereye nyirizina, byose uraza kubikurikira muri amakuru mu kanya gato cyane. Deka nze nkubwire ku byabereye Poezero nyuma yuko M23 ku munsi w'ejo ihakoze isibaniro nkuko nabikubwiraga ubwo yirukanaga nabi cyane abasirikare b'u Burundi, FDLR, FDNB nyine igisirikare cy'Uburundi nicyo navugaga, ndetse kanahirukana n'abandi batandukanye bafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuko binavugamo na EP5 wa mutwe wa Kayumba Nyamwasa. Rero biteye bite? Reka nze nkubwire uko byagenze nyuma y'uko M23 ejo akubitiye abasirikare benshi ba FARDC, ndetse bikanavuga ko yahiciye abakoloneli batatu kugeza ubu ntaramenya ngo nabahe, niba ari Wazalendo, niba ari FDLR, niba ari FDNB igisirikare cy'u Burundi, niba ari FARDC, ntabwo turamenya neza ngo nabahe. Ariko M23 hatsinze abakoloneli batatu, ndetse hanagwa n'abandi basirikare benshi bivugwa ko higanjemo abahibu cyangwa se special forces igisirikare cya leta Kongo FARDC, aribo nyine bazwi nk'abahibu ngo bazi kurwana mu masaha nijoro, ariko kandi ubona ko muri iki gihe byagiye babera urusobe cyangwa se byagiye bibayobera cyane. Aha rero amakuru agaragaza ko nyuma y'uko M23 ejo ihakoze akantu cyangwa se ihakoze oyo operation, hari ikintu gikomeye cyane cyangwa se hari ibyo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuhakorera aho ngaho Poezero muri Kivu y'Amajyepfo. Byose turaje tubigarukeho muri aya makuru. Ndakubwira ibigendanye n'imikoranire ya M23 ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika ku bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikugenda bivugwa. Ngenda guhaho umucyo cyangwa se ndaguha kuri kuvugwa kuko amakuru agiye acicikana avuga ko M23 yaba ngigiye kugirana imikoranire na Leta z'Ubumwe za Amerika kubera no kuba bacukurana amabuye y'agaciro cyangwa se bayacuruzanya ahitwa Irubaya, igice kigenzurwa na M23 kigizwe n'amabuye menshi yo mu bwoko bwa koruta, kuko bivuga ko hihariye 20% y'amabuye yo mu bwoko bwa koruta acukurwa kuri isi yose ko yakabaye. Ahangaha leta ya Kongo yari imaze iminsi itanze urutonde rw'ibirombe ihaye Amerika inatanga mu Rubaya, nyamara itahagenzura. Ese biteye bite ayo makuru mashya yo ari kuvugwa M23 na leta z'Ubumwe za Amerika yo nayahe? Hari imyigaragambyo ikomeye cyane imaze kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo habaye imyigaragambyo muri Kenya i Nairobi y'abanyamurenge bamagana Burundi, banamagana ubutegetsi bwa Kisekedi bwa Kinshasa, bavuga ko bakomeje kwica nabi abanyamurenge. Ubu rero abo banyamurenge bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakubwira uko byaje kurangira rero nubwo bakoze iyo myigaragambyo, byose biri muri aya makuru. Ese byaje kuba byoroha? Ndaza kukubwira uko bimeze. Hanyuma Kisekedi hakaba yatangiye kuvugurura cyangwa se hatangiye gukusanya ibitekerezo hariya muri Kongo mu birebana no kuba hatangizwa wa mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo Kisekedi agume ku butegetsi, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamuhagurukiye bavuga bati se urashaka gukomeza kuyobora, nyamara igihugu cyarakuyunaniye kukiyobora, nyamara abaturage bakomeza kugenda bicwa nabi umunsi ku munsi nko mu burasirazuba bwa Kongo. Uburyo abantu bari kugenda bicwa abantu umunsi ku munsi, intambara zarakunaniye kuzihagarika, ese ubutegetsi burimo ruswa n'ibindi bitandukanye, byose byagiye bivugwa n'abitwa ba Katumbi, n'abitwa ba Kabila, n'abitwa ba Denis Mukwege, Denis Sesanga n'abandi benshi. Aho rero niho urugamba rukomeje kugenda rubera, ariko kandi Kisekedi yakomeje kuba kwizima cyangwa se kuguma kwizima kugeza ubwo ngubu ibitekerezo byatangiye gukusanywa kubirebana n'iryo tegeko nshinga. Reka twihute, nitwa Isaac. Amakuru tuyahere muri teritwari ya Masisi, ahantu hitwa Ndurumu habaye isibaniro habaye icyo twita urugamba cyangwa se imirwano, ariko abahuye n'akaga gakomeye cyane cyangwa se abahuye n'uruva gusenya, abahuye n'imbwa yiruka, nabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ba FARDC na coalition yabo. Ariko iyi coalition yari yiganjemo Wazalendo na FDLR. Ni ukuvuga ngo aba basanzwe bari muri ya bice n'ahandi hatandukanye muri za Masisi no muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, aho M23 agiye ifata kuri ubu ngubu igenzura, abo bagiye bacengeramo barahasigara nubwo M23 agiye hafata. Abo rero nibo bafite abaturage runaka bakorana nabo, kuko nyirumva ntago M23 afata igice runaka ngo iti bamaramo burundu, kuko n'abantu bahabaye cyane barahazi neza, bafitemo imiryango, bafite abaturage baziranye, ndetse rwose byumvikana ko hari n'abafite amakarita yo muri Kongo nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Aba rero
nibo bitwikira ijoro bakajya kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23 ndetse n'ibice birimo abaturage cyane cyane iyo inzara ibariye kuko bamerewe nabi cyane n'inzara kuva M23 yabashushubikana mu bice bitandukanye bakaba kuri ubu ngubu bameze nk'aho bari kugenda bihishahisha. Ariko nubwo bimeze bityo hari igihe bategura ikintu kimeze nk'igitero bakaza kunganirwa n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC ikabaha n'amaramforo cyangwa se ikabaha n'ibirwanisho. Ni nacyo cyabaye rero ku munsi w'ejo cyangwa se mu ijoro ryakeye ndetse binageza mu rukerera rw'uyu munsi kuko M23 yakoze operation imaze kumenya ko ari gutegura ikintu gikomeye cyane aho hitwa Ndurumo, hanyuma ibona basa n'abari gushinga ibitwaro biteguye kwirasaho bikomeye cyane. Ibona kandi ntago bisanzwe nkuko byari bimeze kuko ubundi isanzwe bona ivyo bitero bya nijoro birimo Wazalendo birimo FDL gusa, ariko amakuru atugeraho nuko harimo n'aba FARDC benshi kandi babandi noneho bo muri wa mutwe udasanzwe babahipo batangira kwimishaho urufaya rw'amasasu. M23 kuko rero hari mu ijoro kandi noneho ikintu cy'amashyamba cyangwa se ikintu cy'ijoro M23 icyumva neza cyane yagiye ibaturuka inyuma aho nyine za Ndurumo cyangwa se ngaho hafi naho muri za groupement muri za Bashari Rukweti ibaturuka inyuma irabagota ibakorera icyo twita kwa kune nyine mu mirwano bigenda iraza irabarasa irabacucuma koko ku buryo amakuru atugera avuga ko Wazalendo abiganjemo Wazalendo 11 uvuga ngo harimo Wazalendo harimo n'aba FDL harimo na FARDC, ariko abenshi amakuru avuga ko muri abo 11 bapfuye cyangwa se bahasize agatwe bishwe na bamudasha ba M23 baba ari abo muri Wazalendo. Irabica abandi barenga 20 barakomereka cyane bagiye bahungishwa nyine birukansa bahungisha mu ngobyi abandi bahetse ku ntugu nkuko musanzwe mubibona hariya ahangaha ndetse n'amashusho ari hirya no hino ari kugenda agaragara. Ntabwo twabereka kubera nyine umutekano wa YouTube murabizi neza, ariko kandi ni ibintu bibaje cyane ubona ko rwose M23 itaboroheye na gatoya yahaba kubitera rero ku buryo zubwo ubu ngubu ahangaha Ndurumo yahirukanye ndetse amakuru avuga ko yabajyanye bahunze bava kure yaho ngaho kugeza ubwo bagiye mu bindi bice bitandukanye. Aha rero rwose ubona ko M23 nubwo yagiye ifata ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi izi za FDLR zakomeje kugenda zihishahisha hirya no hino hatandukanye kuko n'ubu rwose ejo nakubwiraga ko ahitwa Parike Nationale ya Virunga hari kugenda hikusanya aba FDLR benshi utamenye bari kuvumbuka. Nyamara M23 imaze igikora umukwabu ihiga aba FDL ndetse kanagenda iberekana nahanga haza amasese ejo bundi yerekanye bagera muri 19 ku Karubanda ivuga ko ikomeje n'ibikorwa byo kubahiga kugira ngo bazasubire iwabo mu Rwanda bareka guteza akaduruvayo na rwaserera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari muri Kivu y'Amajyaruguru bica abaturage b'inzira karengane. Ariko nubwo bimeze bityo nubwo iyo mikwabu ikorwa hari aba FDL benshi bakomeje kugenda bagaragara, ikigaragara ko hakiri akazi gakomeye cyane M23 ifite yo kugira ngo ikomeze guhiga aba FDL. Aho muri Parike Virunga barimo bikusanya bisuganya ngo barashaka gukora icyo bakingibirindiro bikomeye cyane ku buryo bagaba ibitero kuri M23 ndetse kandi no ku Rwanda kuko nubundi mu ntego zabo harimo nyine kuba bategura ibitero bagaba ku Rwanda nuko byakomeje kugenda bibabera ingorabahizi. Aha rero biraba mu gihe rwose nubundi ahitwa Poezero naho habaye akantu M23 ejo yahakoze ibintu bikomeye cyane ihakora operation ihicira abakoloneli 3 bo ku ruhande rwa FARDC na ya coalition yabo barimo abarundi barimo Wazalendo barimo FDL binavugwamo P5 ya Kayumba Nyamwasa na Jalika Habyarimana. Abo bose bari bikusanyije bategura igitero karundura cyanakoreshwagamo amadrone nubwo nahangaho imasisi nubwo ntabikubwiye naho hakoreshejwe drone, ariko none M23 nayo yerekanye aho ibera akaga kuko aho imasisi nayo yakoresheje indege zo mu bwoko bwa TB2 bivuga ko zituruka muri Qatar mu gihe FARDC yakoresheje za CH4 zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Rero habayeho gukosanyaho bakoresheje amadrone bikumvikana ko rugamba noneho ubu ngubu rwabaye urw'ikoranabuhanga cyangwa se rwabaye urw'ikirere kurusha ibindi. Reka twigire rero aho ngaho Poezero kuva M23 ejo hakoze kantu cyangwa se yakoze operation hakagwa benshi byavuze ko haguye abakoloneli 3. Burya ahantu haguye abakoloneli 3 birumvikana ko haba haguye abandi bantu benshi. Abo rero ntabwo haramenyekana ngo nabo nabahi cyangwa se baturuka mu cye gisirikare muri bya bindi bifatanya n'igisirikare cya leta FARDC. Ikiriho cyo nuko bahasize umutwe ariko hagwa n'abandi benshi barenga 10 kuko ntabwo hagwa abakoloneli 3 hataguye abandi benshi. Mu bapfuye rero abenshi burya ngo nabahibu cyangwa se ni ya special force y'igisirikare cya leta Kongo yitwa Hibu special force ikaba ngizweho kurwana mu masaha y'ijoro, ari nayo mpamvu bitwa nyine abahibu cyangwa se nyine ibihunyira kuko byo bibona nijoro ku manywa bikabiyobera. Poezero cyahabaye niki kugeza ubu ngubu
aha ngo abasirikare b'Abarundi ntibabona aho kandagira, baharunze ingabo zirenga 700 kugira ngo bahakore icyo twakita urukuta rukumira M23 ibitaho kongera kuhagaba ibitero cyangwa se ibitakora operation yuko biba yakomeza kugenda ibasunika. Banafite icyoba cyuko M23 isaha n'isaha yakomeza kugenda yisunika ifata ibice bitandukanye yagiye ivamo ndetse n'ibishyashya, ikaba yanafata n'ubundi cyangwa se yakisubiza umujyi wa Uvira, kuko M23 rwose urabona ko ivyo biganiro itabyitayeho cyane nyuma yuko itangaje ko leta ya Kinshasa iri kugenda irenga ku gahenge ikarenga ku masezerano ari bagiranye yuko bahagarika ibitero ahubwo bakubahiriza agahenge yuko bahagarika kurasa ifadisa hagarika kurasa ku baturage b'abasivile. Leta ya Kinshasa yakomeje kugenda ibiga bije bitero ku munsi ntigeze iruhuka. Rero M23 yatangaje ko niba bimeze bityo itazihangana na gato, nayo izakora igishoboka cyose ikagaba ibitero karundura cyangwa se ikazakora igishoboka cyose ikirwanaho ikirengera ariko inarengera abaturage b'abasivile. Wavuga ko rero ari byo M23 yatangiye bikari biri gutera icyoba cyangwa se ikikango leta ya Kinshasa n'igisirikare cyayo muri rusange, bakari gukora iyo bwabaga ngo barebe ko bakikiza M23 yabereye ibamba. Rero aho ngaho Poezero kugeza ubu biravuga ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba leta bagiye kwakora urukuta rukomeye ngo rwarinda M23. Hanyuma biravugwa gutyo mu gihe rero leta ya Kinshasa ahubwo yo hari yari ikomye M23 ejo isohora itangazo ngo ivuga ngo M23 ngiri ngo kugaba ibitero ngahitwa za Gakenke na Mikenke kandi ngo biri kubangamira abaturage ngo ndetse byanaguyemo abaturage ngo bagira muri 5. Ariko M23 ibingibi ntabwo ibyemerera bihakana, ahubwo M23 yasohoye na itangazo ivuga ko yamaganye ibitero bya leta ya Kinshasa ahitwa Mitimingi Imasisi, ahitwa Karingi, ahitwa za Bidega, ahitwa muri za Bijombo, muri Iminembwe, hose ikomeje kugenda ihayogoza ikoresheje indege zo mu bwoko bwa drone, kandi kamahanga akomeje kugenda yicecekera. Nyamara leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku byemeranyijweho i Geneve cyangwa se Montreux mu Suisse. Byose rero M23 ikavuga ko iri kubirebera hafi kandi ko igomba kugira icyo ibikoraho. Rero kumva ko harimo n'ikintu cyo kwitana ba mwana niko twavuga. Reka tujye kubirebana n'ibiri kuvuga ngo M23 ngo yabishaka gukorana na Leta Zunze za Amerika, ariko kandi rwose ntaragenda muri iyi nkuru ntabwo ari byo. Ahubwo ikiriho cyo ni inkuru ivuga ko sosiyete nyinshi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Leta Zunze za Amerika zishaka ibirombe bya Rubaya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bibamo hafi 15 bya korota iri kwisi. Leta ya Kinshasa yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete civile sosiyete z'abanyamerika zagenzuraga hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025. Ni amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Rero ihuriro rya AFC/M23 ryanenze cyane imyitwarire ya leta ya Kinshasa igaragaza ko gutanga ibirombe bya Rubaya kandi itabigenzura bishimangira uburyo ikomeje gutsindwa intambara ihanganishije impande zombi. Bati mwebwe muratanga ibirombe ntimubigenzura, ntimwatwara bibambuye murabitanga nkande, muratanga ahantu mutagenzura. Ikindi bigaragaza ko mwatsinzwe muri kugenda mwiciraguraho. Nkuko rero ibihugu byombi byabyumvikanyeho, Amerika yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya Rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi inganda z'abanyamerika zikeneye, bityo bakaba batangira kugenda bakorana kugira ngo nyine barebe ko batangira kugenda bakorana muri rusange. Rero nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Reuters, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yavuze ko leta yabo uko byagenda kose tegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe na Kongo. Uyu muyobozi rero agatangaza ko ikiriho ngari uko ikiriho nuko Amerika yifuza cyane bino birombe. Ati Amerika irabyifuza, ati Rubaya ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi zihashaka. Rero ibiganiro birarimbanyije cyangwa se nyine ibiganiro birakomeje niko yashaka kuvuga. Ati akasobanura ko Amerika ibona Rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ko kubyaza umusaruro ibirombe byaho hashingiwe ku masezerano ya Washington byatanga igisubizo. AFC/M23 rero igenzura Rubaya ubundi kuva muri Gicurasi 2024 nibwo yahambuye ingabo z'u Burundi zimerewe nabi cyane. Icyo gihe izishushubikana izivana aho ngaho Rubaya kuko abari baraharagijwe na leta ya Kinshasa cyangwa se Kisekedi, ababwira ati rwose mbahaye Rubaya muzajya mucukuramo gake gake, ariko namwe mumfashe M23 muyikubite muyitsinde
rero biza kubananira cyane M23 bakura nabi cyane bashushubikana. Nabwo icyo gihe M23 afataga ibice nyine bya hafi aho ngaho za Ngungu, za Murambi, za Gasake, hose igenda ihafata. Ubwo rero ibavana Rubaya nabi cyane ibashushubikana, barambuka aho za Masisi nyine birumvikana, bya za Karehe, za Minovu igenda bakubita nabi cyane, bamanukana za Kavumu aho muri Karehe kugera za Bukavu, kugeza ubwo uyu munsi bisanze bari kurwana hano bari nyine za Minembwe, za niho bari guhimbira rwose aho ngaho za Uvira hafi yaho, aho hose na za Poeze cyangwa se za Plaine de Ruzizi, nyuma yuko nyine bavuye i Masisi. Aho rero nibwo rwose M23 yatangiye kugenda ihagenzura kugeza na magingo aya. Nubwo ejo bundi bashatse kuyikoma mu nkokora, ubwo rwose bahiciraga Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, aho nabwo bari bashakisha uburyo ki bahafata, ariko nabwo bikomeza kugenda bibagora cyane. Hanyuma twihuta reka tujye mu makuru agaragaza ko abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane, ariko ni imyigaragambyo bise imyigaragambyo mu mahoro. Barasaba iki? Barasaba umuryango mpuzamahanga gutabara bene wabo bakomeje kugabwaho ibitero mu ntara Kivu y'Amajyepfo umunsi ku munsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyine bakabigabwaho n'igisirikare cya leta n'abambari babo. Rero umuryango MPA cyangwa se Amahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye muri uyu mujyi wa Washington DC, watangaje ko uri gutangaza ko yitabiriwe n'abantu benshi b'abanyamurenge, kuko witabiriwe n'abarenga 4,000. Urumva n'abantu benshi cyane rwose mu buryo bugaragara. Aba rero bakaba baturuka mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Leta ya Amerika. Muri Amerika uyu muryango rero Amahoro Peace Association wagaragaje ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri komine Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo, kandi kari ibintu bibabaje cyane. Bagize bati binyuze mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro, ibitero bigabwa buhumyi no gukomeza gufunga inzira bigamije kubuza abasivile b'inzirakarengane kugera ku byangombwa nkenerwa, biri kugira uruhare mu byo abenshi bagaragaza nka jenoside iri gukorerwa abanyamurenge buhoro buhoro. Ahari abanyamurenge bamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko udakwiye kugaruka ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe abanyamurenge bari kwicishwa inzara, bakagabwaho ibitero bya hato na hato, bakamburwa ubuzima bazira ubwoko bwabo. Bamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ibikorwa byo gufunga inzira bihuza abanyamurenge n'amasoko n'amavuriro bihagarara, abasivile bakarindwa umutekano, kandi hagakorwa iperereza ryigenga rihagije ku byaha bakorewe. Abanyamurenge baba muri Kenya nabo ku munsi w'ejo bakoze imyigaragambyo idasanzwe, bafite ibyapa byanditseho ko bamaganye Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bakomeje kwica no kugirira nabi abanyamurenge. Bavuga bati rwose Burundi na Kongo, stop kwica abanyamurenge, stop gukora jenoside, stop ibikorwa bibi, stop kuduhagarikira ubuzima n'ibindi bitandukanye bigaragaza ko bamaganye ubwicanyi bakorerwa no Burundi ndetse n'igisirikare cya leta hariya muri Kivu y'Amajyepfo n'abandi bafatanya. Rero mu butumwa bajyanye mu mihanda i Nairobi hari mu gusaba Perezida Tshisekedi kuva ku butegetsi vuba na bwangu, kuko ntacyo amariye abanyekongo muri rusange, usibye kwica abaturage, usibye gusubiza igihugu mu iterambere, nta kindi amaze ku butegetsi, ko akwiye kubuvaho agahagarika ubwicanyi bahamya ko buri mu mugambi wa jenoside. Ibyo nibyo byatangarijwe cyangwa se byakorewe i Nairobi, ndetse hakurikiraho nyine imyigaragambyo yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru rero nakubwira ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatangiye gukusanya ibitekerezo mu mitwe ya politike, imiryango n'abaturage ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryo muri Gashyantare 2026. Ishyaka UDPS riri ku butegetsi rikaba rimaze igihe mu bukangurambaga bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura iri tegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi akomeze yamamarize kuyobora indi manda ya gatatu, akomeze kuyobora igihugu cya Kongo. Nubwo abatavuga rumwe nawe bamutsembye bavuga bati se urakomeza kuyobora umaze iki? Aha rero umunyamabanga mukuru wa UDPS Augustin Kabuya yavuze ko abanyekongo batatoye Tshisekedi ngo ayobore manda, ahubwo ko bamutoye kugira ngo akemure ibibazo igihugu gifite, bityo ko kubikemura muri manda ebyiri gusa bidashoboka, ko icyiza ari uko yakomeza kuyobora akaba yabikemura muri yindi manda yakurikiraho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rero bamaganye iki gitekerezo, basaba ko agomba kwemera gusimburwa
2028 kuko itegeko nshinga ryo 2006 ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Ntabwo rero bari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ushaka kuba yayobora indi manda. Baravuga ko rwose akwiye kuba yavaho kugira ngo igihugu kibe cyabona umutegetsi cyangwa se umuyobozi mwiza utari nka Tshisekedi bashinja kuba yaragishyize mu kaga mu bigendanye n'iterambere, mu kaga mu bigendanye n'umutekano, mu kaga mu bigendanye na diplomasi yasubiye hasi. Byinshi bamushinja bishingiye kuba igihugu cya Kongo kirebwa nabi cyangwa se kitagaragara neza imbere y'amahanga. Reka amashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira uyu muyoboro cyangwa se Neza Media TV. Mukore subscribe rwose, dukomeze kureba ko twagera ku bihumbi 10, mukande like, mukande share, muduhe comment, ubundi mukomeze kwibonera amakuru meza kandi anononsoye hano kuri uyu muyoboro. Mukomeze kugira ibihe byiza.